Kani kalong kasngi ka bakun jong kani katayo. Kalong ru ka pakentang ya ka bau blay la ai hangi bangin rakiku ya ka. Ya ingu yo blay ubalay lam yangi hagini kisngi ka balalit paro. Ban ngi kermen ru baon yalam ya kisngi ka banangwan dar sitar. Ai ku blay sai sien pan ya pi baro iba penya ya ni ka Good News Channel jong ka KGP Senat Sami. Bat ya baro kiba pen ya kani ka channel. Kabenta ka bakhandu kabangini pen hagani ka por. Nagani ka ju ka dekon. Kalatia kalong ka basan ka dekon ka bar puar. Kalong ya kitu kabenta ka bakhandu ka boong ka por halor ladi. Nadu ka por bau blay ulas dang ban pelong ya kani ka pertai. Ula tau ya ubriu naga domen bat ula persat mensim daladihi bat uta ulong u adam bat hadin kata oblay ula tauru ya ka waipat ka priu ka manlong kanong sumarlem ya u ka babiang bat kata kadai ka im ula bu ya ki ka kper eden ka kper jong ka jingsung ka kper ka babiang lut na dong syadong ka kendo bat ki dieng baro ke ba itanan ban kmi bat ke ba bin ya ka ban bam hapdeng jong kata ka kper la don ru ya uding jong ka jing im bat uding ka jing tim ya ka babha bat ka basniu ublay ula adong yaki ba omben ban bam na yaki so na uni uding ublay ula buru yaki merat baro hagapo jong kata ka kper ban uwei umrat ubseng ulong ubakam sian ban yaki weipat ki merat apo jong kata hagaringko kumta unta ubseng ulas dang ban pensyoy ya kata ka briu daga bawang lada pi bam ya utau so na pedeng jong kata ka kper wang pin omyam namar umblay utim bahaba kata kasngi ka bapin bam na usapan pen yaki kman jong pi bat pin long kum ki blay ki batim ya ka babha bat ya ka basniu de kata nga priu kalayo i ba utau dieng ulong babha ban bam bat ba itanan yaki kman bat uding ubabin ya ka ban penstan kala sim na uso jong bat kala bam ru bat hadin bakala dam ban bam kala alam hau tengah jong ka uru ulabam hadin kata lapen pen yaki kmat joki baro arngot bat ki latim baki long ki baling kuy bat ka jingle ran kalawan haki dia bau blay lawan ban ya hakak per haka jing pengat kasngi kita arngot kilayo ngau ya ka jing sawa yo try ubau blay tigila buri yalade na pedeng ki dieng jong kata ka kper de try ulakon yo ko adam medon syai ute ulong ngala yo ngau ya ka jing sawa jong me haka kper ngate ngala syaking naba ngala lengkuin bat ngala buri yaladi ublay ulaong hau adam uei balaya tu yeme ba melong balengkuin sisya melabam na utau ding yau bangala adong yeme ba men ombam na adam ulai tu wang bakata gabriel ya ga ba melabulong bat nga kala ahanga na utau ding bat ngala kumbam utrai ula ong hakatang gabriel ka gani ya ka baplale te kata gabriel kolong uta ubseng ula syukur yang ban ngaru ngala kumbam ki parlong ki ba i hang ne bakini arngot kim don ya katang ka por halor ladi kilang ngom no hagijing pensyoy ke jong beseng hadu bagila pen kain no ya kum ke jong oblay nalor bakim don ya kata kapor lodi
Hagajing siya kala day ban penred yalde ban pan maham no blay bakila bakla bakila le persya ya u henrei kis dang pan saban teipom iway hadian iway u Adam u kena yaga im u teipom yaga im bat kat im ka teipom yo Adam le sela daw Adam bat ka im ki pan maham no blay ya kata gajing bakla joki hagajing perkan bat gajing mudur gajonga le se kane ka perthai kanum long komni namar kim sim lapan man bat kim sim lapan red yel de kman jom lai kom taw blai ula be no yakina ka kper jong gajing song bat de hang ni bau brio ha ban mat ye gajing janjar hagani ka perthai bon sien hagajing em jong iru ngiklan no yakan ni ka bor halaladi Ublay ulabu yang i hapadeng kijing pensyoy ki bobon janjo gadi ka pertai. Andrei uhay pan ya kataka bohar hangi bangin skoto kanu ka pabhabat kanu ka basniyo. Ngitim ban ngi i bagadi ka basniyo. Bomlong banle Andrei ya kata ban ngile bat ondang ilale ya kataka basniyo ngis dang pan sabantay pom yagiway. Nginimla abanlah sisya nagapom habang idang idang don hagani kapertai kadai kapadam da kejingyale klelang kapambabat kapasniyo namar kata kadai yangi bangin don ya kata kapor halor ladi bansen syad ladi yaldi daga bangile adakar yaki eki baro bat daga bangi syania bat IT lot haublai lengba kijing doai onga ktien ga jawblai ka siti kaba argu apostol Paul sio Timothy kalnong gaban kong ga khat gaban yo namar ublai simla ayangi kamen sim kijing syaptieng henry ka jong ka bor bat ka jong kijing bat kijing le adakar kumjuru ka siti syaki Filipi kalnong ga basaw ga khat ka khatlai ngala banle eki barwa how ta bopen syat bor yanga ngimla banle daga bor lajong ngimla sisya banle daladi umlei uai ya kata bor halo jongi rengi de ban pai syoblei bat syania IT lot haublei umlei un pensyat bor yangi dongin ya kani kasngi baro koi ringkan bar kejing pensyat bor ke joblei kenang bangila ya kapan syakri bat penon borom yau try bon nong penem jeng Yesus Kristus hagi singi por paro kejing kejengi umlai unkarku bat unang pensyat bor ya pi paro kiba pen ya kene ke channel bat unang pensyat bor yangi banginang yan hagani ka pertai ringkan bat ka bor halo ladi naga bata ka borom ke joblei dongin ya duai atrai ya ingu yemi sa senpan ilaya ya gani kata yo paro kawai isu to shisha yiki sangti ke perod bor ke jome namar kata ngi dakar pat yemi menang ya tengku kerat yiki jengker kubat yiki jeng don kat ke jome yiki singi ki por ke manang wan tersitar ke jeng jongi iha ban ya gani ka pertai ka ba dam ke jeng snio ki popon jan namar kata ai bor mami hangi ko kerat ai ba kata ka bor lo di ke jongi bangila ban jom ban ya le yiki bor ke jom boman bang saita daga bangi syane askam hami nginges kam ko kerat bangila ban jom ya kita baro sim ka burom sel de ko kerat sungawi ji khot kar pa shikri gri ko mahambat kalat iki pop ki jongi hakar tang jong tram no pnim jing Yesus Kristus ngi duai amen.